Hanchis Waranjas ningraqmi runakuna watukarunku Semana Constitucional ruwaykunata warmikunapa punchawnin kasqanrayku. Kay ruwaykunatam ñawparirachin Tribunal Constitucionalpa Centro de Estudios Constitucionales yachaywasin. Kaynatam riqsirachimun Tribunal Constitucionalpa ñawpaq presidentan Magistrada Marianela Ledesma Narváez, kunan pacham kachkan Centro de Estudios Constitucionales wasi ukupi Directora General. Niramullantajmi llapa runakunam kay ruwaykunata watukarunku Zoom hinallataq Facebook Live likantakama. Añaychaykullantajmi Fundación Konrad Adenauer yanapakusqanmanta Foro Constitucional Regional warmikunapa llamkaynin tribunalkunapi hinallataq Justicia Corte wasikunapi sutichasqa rimanakuypi yanapakusqanmanta lunes kanchis hinallataq martes pusaq punchawkuna marzo killapi. Kaypim minkarakamunku Bolivia, Colombia, Ecuador, México hinallataq Perú magistradukuna. Willarakamullantajmi Agenda Constitucional manta. Tribunal Constitucionalpi Jurisprudencia llamkaq warmikunamanta. Iskun punchawniyuq marzo killapi llapa warmi asesorakunapaq huñunakuyninwan. Chunka punchawniyuq marzo killañataqmi Jurisprudencia cuadernuta riqsirachinku warmikunapa derechunta amachaysinapaq. Tribunal Constitucional umalliq Augusto Ferrero Costa magistrado pahayllampi. Chay punchawniyataqmi hatun rimariyta ñawparirachinku. Hawasuyukunawan rimanakuy warmikunapa derechos humanos Cortepi sutichasqa huñunakuywan. Kaypim rimarirun María Sofía Sagüez Buenos Aires hatun yachaywasipi yachachik hinallataq Liliana Salomé Pontificia Universidad Católica hatun yachaywasipi Derecho Constitucional yachachik. Tukuykunapaqñataqmi chunka hukniyuq punchaw marzo killa iskay huñunakuykuna karun. Agenda Constitucional llaqtayuqkuna warmikuna hinallataq iskay chunka hukniyuq siglo niskapi empresakuna. Agenda Constitucional warmikuna justicia aypasqankupi.